كجرتي بابا سيبيرا لا لا تجي دوبا تي في تكلم ተነስተልን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የሰባት ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነ። የስምምነት ፊርማ ተደረገ። ፋብሪካው በአመት 1,350,000 ቶን የተለያዩ የብረታ ብረት ምርቶችን ያመርታል። መሐመድ አብዱ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። حاكمة خانس دكي جرانا وياودي دي ملي مالي جتك ايه سلاح بدين ديتم برواتا حاكماتيمي بغفور تقدم ولي اني دوان دب ميسا غافت بدين ديتناني لغا خيتي مهتم بالبيت هلا غرفة أكم يو ماتين أكم عرمي جبون نكبتي خم من الدرمد يا أبو هاي أبا بونسا أكم يو نجايا خم خنا واسيني لولدي ما خرجار سراجي ويا خير ستين تاو ويا خون ستين تاوي نجايا خيارا مدام الفكات كجاري تايم بوليسا سينا كينيا قرجاجا بيفاناجا أكمدا قماتي بدانا ممراجا وجدالو تمالي أرومو لاميديا بيتامان دينا غراجا أي قدام كمبرنا معلومة جاليو أبا بونسا سابو معلومة تاتي مالي تلون تنو قرمان نبو خان سنجا سايبي أي قدام برنا هم قدوم أكمي مالي تيم بيخا منا خاندا قرما خاناتي كلاوا هو تبرنا تنوان بيني أبو نقو ما في جرى يومي أسيه قليو قمانين دي بي أسيه قليو أبا بونسا يا أبو حاكمة خانس دكي ودوانا قرق أبو أي هجا تواتي متوا دوبا مو أكمي أكويناتي مو أما أكويناتي مو سابو تلو مغارة ملتاتو سر جرام عليه نيوجا أبو ميسو تمجي كسمتاي هاي لقابم تيمي تايا كسمتي سابو هاتي بون سابانو يوم جيراني mana جيراني Oh iya, kana jatu beha, aciwana jatu nega, kana jatu beha, walina jatu nega, kana jatu beha. Dubbi barahana, dubbi ajaibati. Shani zoli kamne tundubbi sodati Rabbuma nuhabasu sabarana tanati Gadatu debu ufi folino urgote Tetunga asumarat Shekhiftat Abo Abbabon Samari Aralek Abdani خونو يا أرفو خين Ho Sayyidam Boss Matawana Gadani Balan dabama khairin arkama wanni takuma tenya ji gudabama oromon toko hatat gadang kenya kadur san nufadebu
waan tokkummaa teenya facaasaa nu jidduu haa baasu hiddi keenya kan dur waliin nu haa deebu gadaan keenya kan qabbanaa kan quufaa kan dagaaginaa nuuf haa deebu saboo ijoolleen ammaa akkanuma qorumbootee nama eegdi abbaa boonsaa Oi. bibdeen tee bakka ni harkatti yaadda wingaati Abshira kiyoo akkumaati jettee jannare. gadaan baranaatis maaluma jedhu ta baranaa tanaas akketti himnu waan beeknuti gaafa shaniin dhufte kana gadaa durii deebi'uu deema abbaa boonsaa Oi. saboo dhibdeen ta'e akka irraa garraa laalutti Hee. waa laaluu ni hoddommeessita Yeroo oduu biyya keessaanumaan laala. maal falaalta TV Itoophiyaa Oromiyaanumaan laala. taniin ja'u tanagaa kun olaal shaniin naqee shananuu shan dhufe ammaas deebi'ee shan dhufe deebi'eeti takka dhufe kudha takka ta'ee ta kudha takkaatu jara kudha takkaa san biraan dhabamtu dhibdeen teetiis dhibduma sanii wal fakkaatti sobaasitti hoddommaate garaan guddaan gaara mul'ataa fakkaatu kun sobumatii fi saniiti ta dhibdee teetitu mul'atte humaa dhaqqabamte rabbi hamdi dhaqqabamte humaa yeroo gabaabduu keessa dhaqqabamte akka raaqni yahutti silaa torbee tokkosi ture garaan kee kuni akka waan baqaquutus hin ta'in yaabo suutuma ni fayyita dhibdeen tee mul'atteeti Itoophiyaa TV baantansanii fi Oromiyaa TV yeroo akkam laalta Gizeen galgala dhufunumaan banaan siin jaa. Rimoonni takka hoo isa jirame dhibdee teetu laaftumatti kun amma fayyita Tonno. Akhii aboon alboo kuno kun olaal Akkam jirtu daawwattoota keenya qabannee gahaa oduu har'aa waliin Sasa afaan Oromoo kakkaasa. simbeetu Oromiyaa miidiyaa niitoorkii biyya gamaa Ameerikaa sanitti kunoo barbaname biyya Alhamdulillah silahuu na fayyee. Alhamdulillah garan kee na fayyee. sabarboo dhugaa dhabuun dhibdeedhaati sobuma jara saniitu garaa si boqoyse malee bar mee amma bar kunoo miidiyaa niitoorkii kana laallaa waliin dhibduma takka nimatu kunoo miidiyaa haqa qabeessa seenuma Oromoo sirnuma gadaa san deebisuu malee soba takka guyyaa takka keessa buuseen beeku ammallee kanumaan itti nu haafuuf miidiyaan kun Amin. miidiyaa haqa qabeessa miidiyaa ummata keenya walitti tokkoomsu rabbi nu haa godhu Amin.